Ken, pinakap kakaprelat mo. This is Susayog apartment.
This. We are connected pan support program in the pit. Right, so we got pan patroti to go now. O so sa karus me patrota to me. Ipakita main police no. Main dire tanin. Anak. Dia kok, kono sebarang, kayak amat tuh. Sometimes program and run what chapter or money pan patpato pagi pan winian sabulim dan integan o patpato run what kayong ejon sebaratan tapingat tang bersama kot na kacito sometimes we would run what Hotel Kurang Kesepagi Kecematan Tar Baisak dan Kukutan sama Hotel Tawasan ng gusto natin Weno Ejol sekarang kahit inilat po narukso masa nabalap samaro Ejol wow Tagpuran sa akin Ejol wow
Kang Puranikan Tanang Kini Wawat Piltokaki Kang Puran Lebanon Labma Kasapil Wawat Lanan Ong Laban-labakan Laban-laban government kan Lanan Senator Chuang Lain ko Local Executive kan Mayang Pacheng Katian Ranwood Lanan Chief Minister Honorable Primo H1 Wow Piltoka Speaker Honorable Albert Wawat Piltoka Son ko Pumalabalap Honorable Primo El Pachangat Ye Samajain Kas Nabiyang Pachangat ay ang kakpil kawawita Wow Kunray Pwede yang Pachang Katian Ranwood Magkasampan On behalf of His Majesty and the people of Wu, I am delighted and dearly welcome the Ambassador from China, His Excellency Wu Wei, and Deputy Chief of Minister, Embassy of Japan, Mr. Hamano Shigeru. Again, our pleasure for your presence today. Kita kecil sama cai pasarong yang rangut, koi balugay yang rail seringan, korangkat, o poliskan, dan pasarong yang netan play rangut, cai kecil dan pasarong yang play. Baik, kau tinggal stosa kan polis dan pagpapalian kan. Iban busingkan, baik pacawan tiada, baik pacawan sang stosa harus kau berpurti lasang. Semacam program yo junior police kok keperan putih itu nalan. Kita nanalan pon bang betul polisi orang Wainung don't pay the television.
In place, mark time, march. Forward, march. In place, mark time, march. Ready, hold. Flight details. Center, face. Post the color. Reset, arm. Order, arm. Call out. Call out, sir. When connected to the way, dan ketika Saint Joseph Deacon Conrad and Patuan Sakar kita mencari katung mau dicerita mencari program ram Musyap Ragati naulong ay bahan patungan nanti yang sakarata lisansan Rieko Syaraben Anila Katiyan
Pilkada Keting kain sakala sabun metotok kue kain sabun akan kau kalangan kau main sama kau terbalap kue sabun mak kau santi metok ewe orang kebet santau usap rambut nei resep pulau taria resep demau Mojab, siapa yang dapat koros? Kemudian pan kupur posen perang, kesampan ke wong ke. Siapa yang totok? Leson partai setau. Erikong keting kupur, totok ke rangut. Kompetin ketito sampai mengenai sarawit. When jawabnya ketian rambut, Atuan kawakan natanti, kasih arahan tuan koyak dan totokin rambut. Kapayata, totok koros, tuan siap konak, bisa patawan kau nupata. Posen onot tuan dan ran kesempatan. Ermain ipatawan ulian ti iparos o patawan nanti yang sakar kita lepat lumaramu at kau nabalak lihat Yesus Kristus. Amen. Marisam ona ongi sarau. Kalangan yang tigan, train keceng dan sama train. Langsung sekarang kasamu ipan lukayang Chief Minister Honorable Primo dan Pacuan Tualangan kita. Kalangan kami MC mereka kuburan musab engkau merin tata upis omti oye sekarang putih amuni bapa cuy menjual sekarang kayu mencuri cuma sekarang kapan tang kuburan sama cai coach nilap kue kuburan kesan dan ewu kalap memang cai rambut kayu puni Pangku boleh nereksum, risau, wala pangku boleh digant, on kulepan mar, lep mar, wasai, ulisokan korus, nalayam sirisokan korus, usai korus niupan. Ini cuma wau coror dan melau kaktokat. A special recognition for the presence of His Excellency His Excellency Ambassador Uwe, Deputy Chief of Mission Embassy of Japan, Amana, and all the dignitaries that are present here today to join the Kingdom of Wu to celebrate the 40th anniversary of the Constitution of this municipality. Melbil se meron, Local Chief Executive kan Mayang Pachang, Chairangwat, May Chief Magistrate,
demonstrate and we showcase the Honorable Ernest. Menin gitar lebar, the Honorable Albert, Speaker, and menin change up when we met the Honorable Philip. Watch order, Ringalim, and Bilkak Toka Malel, Speaker, and we so what, the Honorable Albert, Sungubung lebar, the Honorable Moses, Ochon we so no usap, but catch around what. When yang pacar kalap o kawawi sempar paisa ay sabon matay pausan and we say what menulian the Manuel Committee bata kalap o kasamo karos John we what raikan mapatosan and we jekan ong rang what may kajing salatak Uusang kasalitang kan na naman sa ibang patuwan anane patu lumayan mo school doon o may kasalitang icha usakan ang kakabul mo may kubura yung kakalasi gila yung sa karata da patu esan marangot kamatong panguyaw ng puwancho schoolin awak o salata Iman siyang kinal ulian the committee John Opis o paki rent mo ay pinilikan niyaso magsaybaan kasi yung tapatsoyang nan giban to kamatong aksaylin saman magsay John Wayew o sirigi mabamoto ta magsaybaan patsuwan rawot ito rin kamatagala kay kapanono kamelin kamatagala yung ray sirikan Umasaw, dengan level mar. Amun ini mudumut, ikak malel pagi dah obis, uyagi sekarang pasang korer. Kalam. John School ko kawan batang. Mohon kala po. Nagachin ko po rin. Naanwad. Samatayin, oralab nyo, tatim nyo, chayil katyang nananan tarwad. Kachitiki, masani, chikichikin, umailasi, natinwad tokon. Magkareta, choose kan, apnelen, choose nawak. Riang pateng rambut perenyang patuan saipat again dari saipat riapot pansan-san perentak orang lebih sama caibil kestian rambut oi ba lukayan iba tonre nawya and Nixon Tuan Sir Pigwalo way pa lukay yet kami Pigwalo Iyang ang so kisech ipang ko soya soy pot and pon chama cham mas miye olemen kun mi pon ton and pon chama cham Eten all manage lang yapap. All manage kun parent kun night, up kun kola night, ni main sang chorus. And so me kun puroto sang nanset, kun pokatawarawaro, ni kulyo me kuninta. Pok tawaran lang yapap, water pa sa sayrwasa. Pok tapup nansap Kata-katao all manage up tiarata Memiye mekin prapa warawar Pwekin sang kaniti sang tontolo Pwen ko lang night awarawaro busakasa
up inta. Match ipan rukila o chek is makin tak wariware. Up rukiata sokolay kay makin wiye tak waraware. Eurano aponeranti inta. Kumain makin wiye prata o tak wariware. Niyan sawoche sokolay ko apuyala waren ice o sekaray mamko pupche warpesam. Eri wasakiso me atanki nanchikopung. Tene wasawo kin popon choy. Wasaw me atanki perari me mimi nan ochoy ranwech. Koros me ese soy wech en kainenela Papraki me ipapa. Karapati sai San Jasmine o sai Patwat or Laban Tau Kacang. Iya, ansok kisah ipang kosoya soy paten Tau Kacang. Mas mie eni aramas men kunmimi nan sapuen puin kayu nan awak teu leken pain awak wasame imen suku ni ranwich. Sap mi pal mesen dompi me ataniki kacau tekusai. Mie seri men uputi o inenen manaman melel pua uputi ce al kaker alu oca. Eri seri menes laut lar kelain o manaman. Eten seri pucak menes iso kelakan. Mie rongko seri nan tompi tetakan leken tompi lelak usai. Metene olemen kakang tompi inenen komat olemen. Men tompi mekin kamonga ol menech ni monga mau ola pala. Maarames emen mesoche pangwala mau mekiyu la pala ren ol menech. Kamonga tompi mekiyu la pala epan kamala. All lemin menech kinkukusan pan keteran ng tewas na matol na ni chaman ng win matalani. Eten all komat all lemin menech sa telor. Iso kalagar ng atar rong pochech o men leleto pronti. Ari kibene all silipugu siliakan silimen poren silogoto pronti. Irail eri muasen tako war poch melapala me irail aramas silipuke siliakan silimen o kakmi pewa. Irail eri sayi ponti. Irail piti o aleti kawai sang li emen mesawasa kinirail nan tewas. Irail siloki nan tewas. Irail ap kanelayer irail tilang tala ponanan wain Rai kelangata keren aramas. Aramas ko lukawi ko meto chocho. Eri rakan kalak sacha puin kaslu and wain lel puin kayu. John waro aksalo kita pepwalen aramas kay mimi wain apnelen lekin pingawa. Eri waro tulusang wain Rai sasa me ole menche me mimi awak mekin walwalian pon ekol waki sang niamanan. John sai soja kanweti wain waki aray lemeyong metere naramas lapala ng wain watch. Eten ol lalokong menes tau kacau. Waro ap tulusang o kokotala matalaniyo. Aputin ang tawas o iray lelecho mo iray mawan yung sa telor o kalweti. Eri iso kalakal utas ang pulta wiyala kayo anan marki and wain tonti. Ay say poch rorowin likin iman korosye nakaranga o mangi pungi and kaina na
Uli Papa. Kalanganin seri school remano cai kecil lama beliau lebaran nopolong cai ketna moen nan sama cai program and language o cai kecil anson kau oi balu kayang piring kau sang nanu te MMC na juga yang kemarin mau á nếu web lọc nếu clear photo
Tes. Kalanganan umutson nanu te MMCU. Dahil kecing nananson wata-watatan kalukten sapul men wenu bawasan ng kusanatin wenu. Iba lukayan Honorable Son ko pong labalab Moses kuyan kag watakata kalo the preamble. Mengucap apa? Rekin keprekinnya na itu ada lihat mengucapnya yang kak taulau. Saya kapon kalau prinsipul matai bahasa saya kan bahasa ni saya ramasakan dan wenu kau nokot wala balapye ketiomer manaman dan kakaun o apa-apa diset nan wewe o sapakan sang kalangan wet say kawatar pasan kusunan wet say kasepal kiyo waon pasan wet naban upi o tungata minimin sa leteng leleilei o normal and aramas koros kan wenu. Saya kaping siyong kot, pwede katin kurekun sapen mataykan rakan kapay koros nauya kaporoporpen normal o melete. Saya kaping wow kukuran kapay sang sa matay kot, saya kaping kukuran wow o miniminsang ren yatay laramasakan ng pompey. Pwede yatay kating kawadar pasan wet leban sisile o kolokola tayo o manamanakan. Say kalogitan magsay kawadar pasan ng kotonet wet magsay luya sila penway sang met o pilkokola tayo amin. Tes. Mohon sabo, kakatin ko pala. Mohon tutunan sa pulmang program rangut. Kami di pantulanan kosantiyong pan itapan kupuran sungut. O President UCV.
Test. Kaya kasi sa Bali sa material program o Anson sa karadaan kawi o itaan patuan kayang speakerin PKKU Honorable Mason Albert Tenosu and patuan tulan ng patuan sa karadaan kawit Ranwood Nainos. Parang kong tayo iya mo kasilin on na paros iban niya ito sa karadang kibon ako po ng usa ka samoro wala pa ako po ng labing mag wala pa ako po ng labing mag tinawawag ko wasay labing mag wow choror ang takto pa Nalalir i-ride all time kasambal na katong pewew rawos ibig na wawan di Senator Chawat na William State Pachanchay Ejwal Wow ang kuburan i-ride na pinatang wakan niyang Pachang ni Mandagat na palato na kaninim Chief Magistrate and Sugas o Speaker and Wayne McKinley ipilman wow lagi nakalap kay di Carlos and siya ipagkanchay o mumotso Rukaching Waitang iyan kakpong sa nas i-ride to the terrorist and iyang Chawat around His Excellency Wu Wei, Ambassador of the People's Republic of China, Judy Everson, Mr. Amano Sikaru, Deputy Chief of Mission of the Government of Japan, Judy Everson. My bounty and respect to you all, and thank you for praising our municipality with your presence. On behalf of His Majesty, I join our Chief Minister in welcoming you to our small municipality of Hul. Today marks the 40th anniversary of the creation of our small government, or municipal government, and your presence today is truly appreciated. Please allow me to speak in my local vernacular. Tawag Constitution. Kawewe Chocho Elekapnie, ang Constitution, kapwewe kupukayo, nautaw kita kusunod kayo nilele, and way out the ocean. Pugwatch Maurana, or Keleti Taniki, the Pukoki of Papani Way, near Kateta, and Ewe Tani to go. And Samate government and Wayne, Tani Sinuni, Niye Pen Kakara Kusunet, the Chief Minister, Mama, Pen Kawara Kusunet, the Speaker Mama, Opinion siya naging kusunod na sangko kong nakalap mga. Ipasok ka ni Sinu, which i-rain all po kasamban. Riyak Waliman, ng kupasan kayo, pupeti, ng tarkit po pulis at limaw. Kaya napapali government, and wayno, electoral. Magwain pang watat-atakan, nagpacho, ng frame you, nagpacho mochay, kinawarangan. Kumain blanket, kumain bang tirata, nagkala to ko okay, nagkachin polar, yang kawata, dosan ng kusanat and wayno. Katsang kala to ko, all ko okay, and wayno, may naso, we are all tete kay ang tonti. May kambag, Quran watch, nampukan right all riyak uliman na niya, nagtotoo kanso, Kirain na riyak tamin, ketstar, kepacota sangar santa, o tamin yang kecay, rawat, riyaman yang kacutang kukur, iso, ketsket nan,
Moni o tau Tatpacho Maslidu. Very old Parliament, Niyangaki Tilagat, Ian Joseph, Isunangan, Nauya Element Joan and Comedy and Finance, or Chairman Bambu. Egan Adelino Lawrence, the Tau, Nauya Element Member and Committee in General Provisions, Nansot Patpato Tegan Miguel Tano, the Piluya Element Member and Committee and General Provisions, o Tegan Henry Conrad, the Piluya, Member and Committee in General Provisions. Kapag lap, kung tumurintar Pricer, dahil all kasamwal pamit, yang kasay, o kawawi, hukaw, mawyawta, yawiyan, mawyaya sa matay soso, kutubot, o woy nasi, kutubot, woy Timan Hanwich, sa taon na ba tapasoon, sigidigan woy nasi, etin wat tokon. Kawawan puloy pukat, elisansan, o irelakan namangi, nagpose, na elisang liyo, metenen niya irelfido, doon token so pasado. At perenda, o naloy kita sawigan, kaya kita nasapo, so sino. Etiyatang karaman, kipetir something, o yawan, one something, di cinnamon, Depan kapil benet donis na. O lipano depan san. Dan watch when it watch yo kangar wenu. O nan kawi. Kawatar weyew. Tan men sana tan kadra. Nan kawi. Yay pulay silat. Nawiyalar. Yew o katete tam naurla. El mana kapo sang karanta sugi-sugi way nasi na pultosang manto sa kayo o salatak o itin wat pakon di kiparta sang air o kipatir way no insat niyar kinroroki o kukupulki tapos yun ay ingat di ng awat lumangi kaya o praki lipat. Ang sumaw yung kapuyan di yung pisamuelo o kapangang mo sa buko arket letar kuto pisamuan ng rawat puwita uwang o sa buko itarakuan program Murni cuma sekarang, Presiden UCB, OMN, jangan. Tangkawi kata, tutogi yung pacunan orang naos, orang wasa may program lawin. Ang pacolong wasa, lahat pacoyan. O pasarata, pusang pudabat riset tayo, nauya kilan, and wawong rayakan, napetar, kapacoda sa ngayon, isap. Santa. O pusang tayo, isang dodonin, kantat paso, o ang kakuyak kilen, o ang relakan, o yayas, kumamor taro. Pray niyo na sansan na warang nos, apan sondian, o SPC, Society, UCB o kaitan niya kainsan ng kapatid. After my speech, we will do a short tribute to the framers of our Constitution, where we will release 24 balloons representing the 24 delegates who have departed this life. 4 balloons will be released and handed to the surviving members who are still with us today.
school man kan player waktu. Ayi met monster ko. Ayi cuma sakardak. Ilan juga yang President ng UCB o Vice President mangkat kalwa delegate Tano o delegate Tonre Iran Mainggo, ibang pagkita sa ilan, kukatskiyang na or yaman kasambalwat, ew na parang labon-labon. Murin par paisat, sangran merakawata kayun, dosan winu, yaman all, yang kacay. Ay kuburan, kaya di helium na patronan pusang ko, niya so may kacipin na pampir ka. Dari mata-mata om, amoin ranwatch pwede, pata-pata kan patsayang sama chay na kan, kuburetar, kamu reti kocho, kaya nuyam na karaman, kuburkan. O yay pusang riset tayo, may kutulan na hunyan, sinaliyon. Hunyan raylakan, nagkakshtar, patungasan. Sama-sama. Nakakalabi yung badyo ka? Tulala. Wow. Isabing lugayang kuburkan, ilaliyong nagpato na warangan nos, ang mga pusang kat. At pinagaya sa ipapa ko, ilagay lolo ko na, kawata kayong tosan. O burin kasarawi, na kumain ng kachol, o tutiani, o puko, o pilan, ang sumo. Burin match, si speaker ka, kachawan ka, very much, o chinakita na naubos. Ayun match, sa mga short program na, sa kawalan batang, o kailangan. Kailangan kamutin, ayaw kaprayang mga bakit na apel na biro, ayaw na balaan, labalap. Kaya kakpatang sa kalatang nos na apel, unsaglan, el kaksansan pang kupuran, masalabalap sa angoro, o patudian pang kupuran mo, natatakwat yawinan, Ciptanan senwari isu kit tuwab ke wali saklimau dan mas yesak tayo kit tuwab ke wali saklimau tan main wasana balap sang orochan Moses o isonan ken William David na uya semen sang ororanot tay sapilman pihan sa uyong o kapengki tamesan san ranot tay keciernan sudah punikin sama saya program language wasala balap sangor tan kecil bang
kuburan sama tayo po Tuan sa ganun kayo pali kuburan kala po ko ang pula yung kasta yung patuloy mo isurahan ko ng mayat dahil pa natin kala kasta Tuan sa ganun mo lamos tunay sa isurahan ko ng mayat Kung tinatanaw, unang sangkuwaw, matalo yung sito. Kung ilang tuliso ay lagang Pilpunan sila kuwawat at sa urukan sa masangkol sa umuwi lusa. Patuan mo yung ito maramot. Pagyaran kasampalewang mo. Maibang patuan mo no, ang dalawit niya sa puno. Piniwa ba ang pasal na opisyon? Pasal tayong yaki. Kasaman ang kasampalewang. Yung kaputiang siri ko. Nilay, kapatay puloy kasampalewang. Yung tuwal mo sa patok. Tuwal tayo. Dan tidak sansaran kainan korus ng wito. Nagkakak ito, kapay ito eok korus yan, arot, maraw, Leura nilang pupatuan kakayan. Mumutso yaw nanu tuliso. Kan katangan, mga mawala tutulungan ng wino. Kahit wala buki kaysa naman sa kawasan. Wagam yaw sulay sa sinu, o pwede sulay sa sinu ay niyanan. Akan kasawian sulay sa tayo. Linukat kung wino usak. Kaya mga awan tao mo yun at magpapasartay. Magkarayan atay resna. Kung atay nananakan sa kita. Nagkaltaan pa ko nung kasambal karamot. Kawan kapay na pitapay kibang ayusan. Kabrayan, karanganan dahil ko napalito karanganan. Sa opisin mo, klikniyang ay tutubatuan na anso na sa kanatakapin sa kanyang yawo yawo na pitawang repan. Tugayawitan na kasama. Ilayin ko nakawat ako sa mut. Ilayin lurog. Nasabi maray kayo yung pinagramot. Nawiwag yung bansang raymot yung kakso. Sansang ikay kachin. Kachin na kusang sapay tiyaran na rin paso. Uwira kay sansang wayupong gila pa rin kakritika. Ayon pintak, minang subur kalaman. Pilong rin pinintawag sa kusunat. Kami ay kay mag-mindset na blananang kusang sapar, kumain pinakakwali. Kwen pintak. Dia apel mawat sa matay sirigan ng nagpuwa. Kahit saan kiye sumarsakan kapitiyang uray lupadokan na patensay. Kawagi ambassador na pinuwekan sayang patero kawupagay. Kaya kituloy sa puno, makapelkano mo, kalutan sa ang sakal. Sa sakalay, sumalsakar, iya to ko ang kasempal, magsasakas siya. Pelkano, waliyakan, karyawan kami na. Berarti, don't wait, mind, kamanap.
Totoo ka sa kalwat. Enggak. Kapag mau on time anas. Mamia candidate ng utub. Akong tatawa candidate siya. Pwede ang pintahan karayan sa mga and patol along with the talk and issues. Usan sa ranot, usan matay kati. Dia candidate dia ng chansan o time. Ipirit tayo naman sila paros. Sabi matay pala chinuino, tayo dapat bagyan, yung yata usus, magtayo ka tayo siyan. Chansan yung ariyamanat. Nagkakito, o kasale arawang ini. At magkubre, dapat pagkaluga malang pangsiyon sa tapaita ay batot siya naman. Tapos, ay man kalangan o alari ito sa Kalangan wasal banyak sa puhunan sa patoton Senador Mobit o yung candidate, candidate din karyawan kapina o Mr. Brian Edside napilihan mo yung candidate din karyawan kapina chay katskiyang ra kapatuan ng ra liw nabalaan na bono. Samatay programan asukset kasarawat seklar o tail kacang nan law kapay o ibalukay ang buwan paron picturos ka. Iluga purkor sangkat kata sama kong kabayata ket monaku awam tewet owian le golu gongki sinsile sammesuwe Pupulin sa matay ko, watay kaun Jesus Christ, ang kachinyo yang imusap ako, usap ng marakang chorus ng buhay sang medyo pilpaan ko kola. Amen. Ay law sa karawat tawang kaun sa kala sa matay kasaraway and rangut mapit programan o morenmet pasanapan kumain tangajang kumain kawan bata child kacien nan konochen sowas asot clock hisake wala son konochen sowas kumain iya ko apa saudara Japan Japan mo China ya taipan kacien nan anson konot taipan dikayang kem seklan size sidbot karyapot sangren rain to school and awon ko nakauna batapor en kakyang paceng katian ranot mapajoto
makoto. Pachota harus cuma kita indah kota orang itu. Kota mata. Tinakap nan naban uya sai Mendukakan batalan ni. ye kaya Kustin and Frankie Kustin Nakinis Aratuan Surapain in China yet Oralapan Saipat naban Eukiyang sekarang kiwasan naman sangro katian ramut patutian ramut ye lisir I limau. Iyang ang sugusaj ipan ko sa iya soipot and lisir I limau. Mas Mia serapin rianan pemimi na sembal topa awakan ang buiso. Serapin rianan chutan sumalawan palimwaramau o pomau mele. Ran karos o ansu karos aranolo kinkakaluk omura kalaka irate tatutu murin kachpin etakata. Ira apun kapayata en aranono kakaluk ansu karos. Eurano serapin ko apeitak penen ang buara. Tama kareta nono e pinrang ja en tutu murin kachpin pantakata. Ira apiamet medawata menong kasambal o tana pang wiyawi na ira soja kapayata en aranono kakaluk. Irai apin buya kukusan nan wasakisech anso rey o ira apin nanchiyang kapayata song koros me niyo kin kataki yongta. Serapin riyananech ap kupirtar o wiyala pinakap kaselel melel me all akan koros kin noro kira pweki aranon kaselel sangajen nikukin nelela nipchen nongara. Eurano ira apino gubena ng pungara ira en kawela en aranono kekele kwe ira men eseta ya karaben arasojo kaktutur kachpin ebantakan. Minsan ang Eurano liyo ako kodala ng sapo pagkapakito kanaray mo. Ansung na sinabin ko itawagdala o kamelala na isang matala na apuratito o awi kachpino. Di ansung na amplementar na kawela at aranolo gagalik irak kay dila pompilo o cheta. Ang kawasan tutulog yasan salpa lumuwan tsakay lautin. O tsakay yaw sarapin riyanan nen yung manifestasyo to sa mga. Diyan sa wajan len panwararaka apitila nan seto o pitala pan katuranan kwen natalipin saudalor. Saudalor ang natatar major me pitala sang panwararaka sarapin riyanano abruwasa sung kampul en tukitito o rapakitala wasa major pomawo pisangye o bachowan tala pan kupur at sukarmo. Sola panten simpriameno o tukundratala en saudalo. Murin ang sukus en sarapin konono purasang nansa. E apo dito o yan tukwari na sarapin ko. Disire lumawen o ira
Soche Sapem. Io cercata nel Calimoranaco pimpinan seto. E ablam memlauki ni seriko ama sapi kare yang kumayan ng kapal. Rinra na kay Dio aplanuit kita na serapin kuwalap I erigitawan ratala tan ketika. Ani ansowoche serapin ko apuyan sesumauki aga inanendan tar aning aranon. Raamu ya sang pan ketika buat ira esan de aranono pan tawen rana. Sau telur dan masakata o kemen. Raam na tawatar na irakan kakita ira en komuisto ren Rio ang sumata. Solapan irakarongatan leg dumada kan mekojo. Raam na tawaje na I aranono. Dia ang perlarera o ira apinanan perenta melen o kasamo aranono nanas na irakin tumanikitan. Raam kamulaya Rio sang o pernangi arah sapik lekarena arai topesi. Kemudian Rio aperen esojok yang lekut. Ije cuba merna serepin ko o ira insana mau men. Apudang rame esojok akin kuwarin dari kapola tanganalo ketida udan arai wasan mesentai kewal. Puede Rio geranan kapal laut sang gerami dia dulu. Gerain abu kita me aranotan motorway airatan pepita dan saudelor gerain putra mamaici aranono. Gera abu Rio en rata kita ewasan kompleti. Penanta iraitan sang kenilen komurun pelet Rio etang protido dan tundakan ewasan. Dia abu mata kita kondolo enaso o komel posojo wasa ekakujangi. Serapin renena inanan perenta pueki aranono elilage. Ira abu nungguita me irakan tatakiyong sautelor is utanaran. Nandan mesa dan pirkan pukul orang nainanan kaselen o muelen mele. Isin mau abu metaweta me irakan kora dai pito kanenio mau o biata mare elim kapach po mau put ira en biang aranono pueki silo abal o riri sang wei ulela kang kekeranan natin. Ira ap Moses sang iiwata adiyo genumir kepandolo enas. Murin ang suyo sa telor ap kacir mikin rumah serapin ko. Sungkapul ap yan dikuar o soce mesapu. Ni anso nasa niyatar lapalaman melo pandolo raap kuasa sungkapul en saumen sunye en naso pueki ara nasa kata lapalan tilo pandolo en naso. Serap ko ap yan perperenti aranono o sikara me chojo o maros kaselel me irati arada sang dijuke wasa. Ni anso me irakal